Zdravo! Dobrodošli na mom kanalu Trenutak tišine. Moje ime je Natali. I danas ja ću pričati sa vami zbog našega unutrašnjega Boga. Nekateri ljudi zovi podsvest, drugi zovi duša. Znam ljudi koji zove unutrašnje djece. Ja svaki put zovem moj mali unutrašnji Bog. Vjerujem da u svih kod nas jedan dio, mali dio od Boga unutri. Zato i mi imam mogućnost da možem sami riješiti našu budućnost. To je lahki princip. Nije teško. Ako razumiješ ovo, i to mi danas hoćemo, razumiješ da sve što ti misliš, sve što ti pričaš i sve što ti osjećaš radi tvoje budućnosti. Znači, pazi što pričati, pazite što mislite i pazite da ne osjećajte negativnost, strah. Znam da sad nekateri ljudi misle, lahko reći si tako, a u praksi nije tako lahko uraditi ovo. Sve ide ako hoćeš. Možeš trenirati, kao možeš trenirati svoje misli. Ok, misli, ja bih rekla ovo samo teško. Nekateri ljudi imaju krug o mislih negativnih ili strah ili to. Ovo je sve što protiv Boga ide. Ovo uradila sistema nam, da imam strah, ovo sve nije prirodno. Strah i negativne misli nije prirodno. Kao možem trenirati naše misli? Kao ja počenula trenirati svoje misli. Prvo ja pričaju sebe, ne trebaju ovo misli, ovo ni moje, ja samo pozitivno mislim. Drugo što ja još radila, kad ja radila meditacije protiv negativne misli, ili sad nektere momente u dan ako dođu oni mene nazad, ja obacuju ili uložu na oblak. Ja sebe predstavim jedan mali beli oblak ovdje i moje misli uradim na ovo oblak i puštaju. Pušti, idete, ne trebam vas više. I tako, i to je to. Prvi puta budeš mislit, Bože, nadam se da neko ne vidjel meni. A drugi, 4, 6, 8, 10 puta poslije ovo trening, da? Za tebe bude normalno. Ne trebaš više puštat, samo misliš, ne trebam ovu misli, idete. I oni idu. Samo trebati trening, trenirati ovo. Vi možete uzeti što hoćete za primjer. Ja uzela sebe ovo oblak. Možete i uraditi tak da oni ispadu sve na strane. Samo predstavite sebi kako oni idu od vas. I ne budu više vaše negativne misli. Ovo trening, možda jedan može poslije 3 puta naučiti se, a jedan drugi kaže ne, mene treba više. Trenirati i pričajte sami soboj da vi ne trebate ovo. Ovo nije vaše. Vi rodili ste na ovo univerzum da imate pozitivne misli, da vi imate Bog unutri. Vi radite vašu budućnost. S tim što vi mislite i što vi pričate. Ok, idemo drugi dio. Šta mi pričam? Ovo mislim, mi možemo riješiti šta mi pričam. Mislim da lakše kao misli trenirati. Mi imam istini reč. I svako reč raditi našu budućnost. Ok? Kod nas unutri Bog, ja rekla. Nektori zovjet ovo Boga, ja rekla, unutrašnjega djece ili podsvijest. Ja zovem moj mali Bog ili podsvijest.
svako misli, svaku reč radit vašu budućnost. Vi hranite vašего unutrašnjega Boga, vašu podsvijest sa svakim mislim i svakim reč. I ako vi još dodajte osjećaj, još više ide ovo proces, još bolje ide. Glavno da vi mislite pozitivno. Tako funkcioniše sistema. Ja ne budu puno pričati zbog problema na ovom miri. Mi svi znamo da oni probat nas kontroliše i oni probat kontroliše našega unutrašnjega Boga. Oni nam pokazat rad u televiziji, strašni dijelovi, oni nam pokazat sve što nije lijepo. I ako nije dosta, oni još uradят rad ili nešto da mogu nas hraniti, našu podsvijest hraniti sa negativnostom. Okay? Ovo važno da vi razumite. Mene ovo pomoglo bivati pozitivno. Ja rekla ne, ja ne budu hraniti moju podsvijest sa ovom smeće. Probajte ni gledati televiziju. Ili ako gledate, pazite s čim vi hranite vašu podsvijest. Ovo glavno da vi svaki put znate to što ja gledaju, što ja vižu, što ja pričaju, što ja mislim, što ja osjećaju, tim ja hranim svoj podsvijest, tvoj unutrašnji Bog. I s tim s čem ti hraniš svojego unutrašnjega Boga, to je tvoja budućnost. Ne zaboravite nikad. Sve što vi vidite sa vašimi očami, s tim vi hranite vašu podsvijest. I to bude vaša budućnost. Znači, ako vi radite puno mešane informacije, samo strašno ovo shorts ili TikTok. Naprimjer, vi gledajte u 1 minute, tako puno, možeš 5 ili 6 video gleda, tamo jedna depresivna, tamo djece nešto radi, tamo beba slatkaja, ovo puno informacije. Ovo vaša podsvijest bude raditi vašu budućnost. Znači, pazite šta vi gledate. Pazite koji video vi gledate. Pazite gdje vi u prirodi ili vi samo u gradu, tam sve negativno, tam zrak nije dobar. Ovo sve. Znači, Bog unutri kod nas. Zovem podsvijest. Ili unutrašnji Bog, kako hoćete. Glavno da znate paziti s čim vi hranite Boga. Ako vi želite sebi bogatstvo, mislite, osjećajte i pričajte kao vi bogati. Bog samo, vaša podsvijest samo to radit što vi mislite vi sad. Ako vi budi misliti, ja ću biti bogatim, još malo i budut mene pare, ili zašto mene nemam pare, vaš unutrašnja podsvijest mislit da nemam pare i to ona radit. Ako vi mislite, meni je super sve, ja sam bogat, ja imam puno, imam sve što trebam, imam pare, ja sretan, ja pozitivan, vaša podsvijest, vaš unutrašnji Bog bude mislit, mi bogati. Znači, on sve uradit da bogatstvo ide kod vas. Sve uradit. Zvuči sve lakše kao možeš povjeriti, a ovo tako. Ovo tako lahko, ako ovo razumeš, ovu sistemu, ona prirodna, ovo univerzalne zakone, ako ti ovo razumeš, tebe bez granici, beskonečno možeš raditi šta ti hoćeš. Glavno da idi pa božanskom planu. Okay? Idemo na jedan primjer. Na primjer, imate vi jednu tešku situaciju i ne znate kak riješiti nju. Teško vam i kruti svoji misli o ovoj situaciji, stres, radit vam da vi bolesni. Kao ja radim. Ja kažem,
Imam unutrašnjego Boga, unutrašnjego Duha i unutrašnjego Isusa. Ja kažu, beskonečni duh, uzmi moj problem, uzmi ovu temu i predaj Bogu da on riješi ovo po božanskom planu. Šta je božanski plan? Božanski plan svaki put ide ljubav, bogatstvo, zdravstvo, sve tak kao za tebe najlepše. Ovo božanski plan. Vi trebate samo jedno. Vjeriti da imate unutri jedan Bog koji ima pozitivni plan za vas, veriti ovo i predajte svi vaši probleme vašemu unutrašnjemu Bogu. On riješi po svojemu planu. Možda za vas ne bude logično izgledat kao on riješi, kao ide tvoj plan. Veriti. Ako vi možete vjeriti, vi beskonečno možete sve što hoćete u vašem životu uraditi. Znači, misliti pozitivno, molim vas. Ovo možete trenirati. Znam da svi sad puno budu sad kaže meni ne ide, tako lahko ti tako rekla. Imala i ja. Ja mislim ja trebala 2 goda. Ja vam kažu istinu. Minimalno 2 goda ja trebala da mogla kontroliše svoje misli. Da mogla vjeriti više kao 2 goda. Ne znam koliko godina ja trebala. Danas ja znam jedno. Samo trebaš vjeriti da ovdje unutri Bog i On može sve sam uraditi kao samo najbolje za tebi. Važno da ti znaš šta ti hoćeš, da ti imaš cilj. Ako ti ne znaš sam ili sama koji je tvoj cilj, kak treba unutrašnji Bog tvoj znati šta ti hoćeš. Ovo znači nije hrani tvoj tvoj duh sa negativnost. Ako imaš negativni ljudi u tvom krug, u tvom okolini, molim, distanciraj sebi. Distanciraj sebi. Ako ljudi samo pričaju negativnost ili nešto žal, mene to boli, mene tam boli, ovo sve, molim, idi duže distanc. Ne bud ljut ili nešto, a bud samo, idi svoju zdravu distancu uzmi, da? Ako ne gledaj televiziju, ne gledaj na nekim social medija, puno negativnost, molim, ne gledajte ovo samo strašno. Ova uradila sistema da hranit nas, da mi hranim našega Boga sa strahom i sa negativnost i sve to. Ne verite ništo i ne gledajte, molim. Pazite šta pričate. Jebi ga, po njemački kažem, šajse. Ovo sve izbaci od tvoga uma, znanje, zaboraj o takvi reč. I tvoj unutrašnji Bog, tvoja podsvijest ne razumije. Ti istinu kažeš ili samo šališ ili šta te radiš. Ne, on ne razumije. On sve s čim ti i hraniš podsvijest, to je i bude tvoja budućnost. Znači, idi puno na prirodu. Pričaj pozitivno. Ako hoćeš biti bogatim, pričaj bogat. Ako hoćeš biti zdrav, pričaj zdrav. I ako teško tebi sve, predaj svomu unutrašnjemu Hristosu. Hristos tvoj unutrašnji rešit po božanskom planu. Ok. Još jednom. Paziti s čim hraniti vašu podsvijest. Paziti šta pričajte. Pričati samo ljubasno i samo pozitivno. Ovo božanski plan. I veriti. Glavno da veriti sve što bude poslije toga da vi rešili. Vi trebate rešiti vaš cilj. Rešiti vaš cilj. Vi znate što vi hoćete. Ako vi hoćete biti bogato, uradite sebe sliku. Osjećajte to. Vidite sebe tamo gdje vi hoćete biti. Vi trebate biti u vašem cilju. Ovo važno, da vaša podsvijest samo to raditi što ona misli da ona sad.
Zato i svaki put sve spiritualni i duhovni kažu živjeti ni jučer, ne možete ništa promijeniti. Zaboraviti jučer. Jučer prošlo. Ne misliti, a sutra ne znaš, ustaniš sutra ili ne ostaniš. Živjeti sad i uzeti sebe vašo želji koje vi, na primjer, hoćete vi biti bogati, osjećajte sebe sad bogati, pričajte kao bogati, mislite kao bogati, trenirajte ovo ide. Kad vi naučite ovo što ja danas probam objasniti vam, vi možete sami riješiti sve. Ništo vam ne može ništa, nikoja bolest, nikoj negativni čovjek ili nikoj ništa. Samo da vi vjerite, vam ovo tako lahko. Vi samo trebate vjeriti da kod vas unutri Bog i On bude sve raditi zato što vi vjerite. Ako vi vjerite da kod vas unutri Bog i ako vi razumite da vi možete riješiti šta vaša budućnost, vi možete beskonečno biti bogatim, sretnim i sve što hoćete vi. To je važno. Znači, pazite što mislite, pazite što pričate i osjećajte samo pozitivno. Ako nešto vam dast negativni osjećaj, ne radite više. Ranite, idite negativne misli ili negativni osjećaj zove nije. Ako osjećajete negativno stomak, znate to negativno osjećaj stomak? To je, kaže vam, vaš unutrašnji Bog, nije. Ako osjećajete sebe super, kao imate bubamare u stomaku, vaš Bog kaže da, ovo dobra ideja. Ako vi imate plani i oni ne ide, molim, verite da Bog ima neki bolji plan za vas. Što još bolje, božanski plan svaki put pozitivne za vas. Nektari put mi mislimo, Bože, koliko ja mislila, zašto ne ide, zašto ja? Ovo se božanstvo, sve u ljubav ja planirala, sve pozitivno, sve planirala. Ne šlo. Sad ja sedim, mislim o ovoj situaciji kad bila, ja tako hvalatna Bogu da On meni dal tu put da ja sad došla tamo gdje ja sad. On nam samo hoće pokazati drugu put i zato nešto ne ide. Veriti, molim. Ok, idemo na kraj. Ovo video, meni važno bilo da vi razumijete Bog kod vas unutri i zato vi možete sve što hoćete raditi. Znači, molim vas, mislite ljubazno, pozitivno i pričajte ništa negativno, učite pričati samo pozitivno i osjećajte, da? Nikad strah, ni gledajte ništa što vam radi strah, ne čuvajte ništa nikojih ljudi. Pazite s čim vi hranite vašu podsvijest. Želim vam da ovo proces ide lahko za vas, trenirajte. Ako imate pitanja, pitajte meni u komentari. Možda nešto ja zaborala objasniti. Pitajte sve što ne razumite, slobodno. Nikad nemam pitanja koje ne pašće. Molim vas, ne trudite sebe, pitajte mene, ja od srca za vas. Ljubim vas puno. Hvala da gledajte moj kanal Trenutak tišine. Grlim vas, želim vam sve najlepše. Puno blagoslavlju vas sa svim što vi trebate. Ljubim.